Pamirsa menggudang-gudang resiko inflasi patut keyatnain ring bulan November kalih tali 24 puniki, inggih punika penincapan harga BBM non-subsidi, miwah ngelanturnya nih penincapan harga daging bawi sangkaning kanton agengnya nih pembuat ring Dure Bali. Ngelantur nyani tren panincapan harga emas dunia taler patut kayat nain. Satias punika taler panincapan harga komoditas hortikultura sangkaning sampun puput nyani panen raya. Mangkalaning BI KPW Bali Erwin Suryadi Maja Mausang makudang-kudang parindikan ketar kenyokong kanan inflasi presida degdeg minakadi perluasan areal tanam PAT padi ring Bali sanes sampun rau ring ulung dasa 3,% saking pengaptin target Kementan taler ngelantur nyane panen komoditas padi. Untuk nampenin potensi risiko inflasi kapungkur, KPW BI Provinsi Bali statengap tiang Majang Samian Kabupaten Kota Ring Bali, mangda nincapang pangut sahe sane ngawinang inflasi presida degdeg, taler nincapang inovasi miwah sinergitas. Konsistensi Samian TPID Ring Bali Ring Pengendalian Inflasi kasinahang melarapan kebijakan PATK luwire operasi pasar murah mewah parikrama gerakan tanam pangan cepat panen genta paten ring genah-genah druen Pemprov. Usaha tios sane kemargiang rumasuk panincapan, kuentenan stok panincapan distribusi cadangan pangan, pemerintah melarapan untuk mitra distributor, toko pangan kita miwah pengecer. Satias punike TPID Ring Bali taler ngemargiang optimalisasi wantuan transportasi untuk nyokong pemargian distribusi pangan, mangda memargi antar panincapan serana miwah prasarana produksi pangan, nyinayang gade indik genah-genah wenten nyani operasi pasar murah majeng masyarakat taler metu eling krama mangda bijak matumbasan sah nyokong integrasi data miwah informasi pamekas nyanin raca pangan. Melarapan utsah-utsah inucap Bank Indonesia ngangken inflasi Provinsi Bali warsa kali tali 4 presida degdeg pantarut target inflasi nasional kali 0,5% kirang langkung siki persen. Cita Maya Bali Pos Nguningayang.